넘친 은혜가 임하게 하여 За 주옵소서. бүгдэнд үнэхээр бас таны үнэхээр нэгүсэл бас дүүр байсан өдөр байх болтугай. 특별히 오늘 우리 몽골에서 여러분이 함께 참여해야 하여 예배 드리고 있습니다. За өнөөдөр бас Монголоос маш олон хүмүүс оролцож байна. 이 시간이 일생에 잊을 수 없는 복된 시간 되게 Энэ 하옵시고 цаг үед бид нар үнэхээр дурсамжаар дүүрэн байсан цаг хугацаа байх болтугай. 하나님을 만나는 축복의 날이 되게 하옵시며 Бурхантай уулзах тэр ерөөлийн цаг бас байх 내 болтугай. 영원한 문제가 해결되어지는 복된 시간 되게 Тэр 하옵소서. мөнхийн асуудал үнэхээр бидний амьдралд асуудал нь шийдэгдэх бас өдрүүд байх болтугай. 오늘도 하나님의 함께 하심이 우리 모두에게 충만하기를 기도합니다. За хамтгаа бүгдээр өнөөдөр Бурханы дүүрэл бас дүүр байх болтугай. 오늘도 저의 입술을 하나님 세밀하게 인도하여 За 주시옵소서. бидний уруулыг таазмаас удирдах өгөх болтугай. 하나님 원하시는 그 말씀이 전달되는 축복의 시간 되게 Бурхан таны 하옵소서. хүссэн тэр үг бас тунгаглагдах болтугай. 예수 그리스도 이름으로 Есүс 기도하옵나이다. Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예, 축복의 날입니다. За ерөлт өдөр байна. 우리 몽골에는 7월 11일이 나담 축제일이고 최고의 명절의 За 날이죠. Монголд болохоор 7 сарын 18-нд наадам буюу улсын баяр болдог. 예, 그날 되면 뭐 온 몽골 전체가 명절 때문에 다 이렇게 마음이 다 들떠 있고 또 거기에 참여하고 있습니다. За тэгэхээр монголчууд наадмаар яад гэхээр бүх монголчууд Монгол даяар тэр наадмаа тэмдэглэж баярлаж хөөрж гэж баярын уур амьсгалд ордог шүү дээ. 또 하나가 1월 1일이 되면 지키는 또 설날이 있습니다. За тэгэхээр бас нэг нь болохоор цагаан сар гэж байдаг Монгол. 예, 그 설은 우리 한국하고 똑같습니다. Тэгээ цагаан сар нь болохоор Солонгостой адилхан. 한국에도 이제 큰 명절 두 개가 있는데 하나는 설날이고 하나는 추석입니다. Тэгэхээр Солонгост бас нэг хоёр том баяр байдаг. Нэг нь болохоор цагаан сар, нэг нь болохоор ургацын баяр буюу Жусок тийм ургацын баяр байдаг. 추석은 이제 가을에 추수를 하고 하나님께 감사하고 또 영광 돌리는 그런 날이죠. Намар болохоор Жусок яг юуны баяр юм бэ гэх юм бол намар Солонгочууд ургацаа хураагаад ургацыгаа дээжийг бурханд ингэж өргөд дахил ургаж өргөдөг ийм баяр бас байдаг. 몽골에 추석은 없더라고요. 가보니까. Монголд бол ургацын баяр гэж байхгүй тийм. 왜 없을까 가만히 생각을 해봤는데 Яагаад ургацын баяр гэж байхгүй, ургацын баяр гэж байхгүй нэгэд бодож үзсэн чинь 몽골은 농사가 잘 안 돼요. Монголд болохоор тариалан сайн хилдэхгүй тийм монголчууд. 추수할 게 별로 없어요. 가을에. ургас хураалт гэдэг нэг сонин байхгүй. 그러다 보니까 이런 명절이 없었구나 이래 생각합니다. Тийм учраас ийм баяр ургацын баяр гэдэг юм бол байхгүй. баярын хүрээлэл. 한국에는 봄에 씨앗을 뿌리고 가을이 되면 이제 추수를 합니다. За Солонгост болохоор хавар үр тариагаа тариад намар тэрийг үр тариагаа хурааж авдаг байна. 그래서 이 날을 기념해서 이렇게 명절을 지키고 있습니다. За энэ өдрийг бид нар дурсаж ийм баярын өдөр болгож тэмдэглэдэг байна. 어떤 이 명절이 되면 온 가족 친척들이 함께하는 그런 За тэгэхээр 시간이죠. энэ баяр нэгсэндээ баярын өдрүүд болж штеп юм. Баяраар яадаг гэхээр бүх ах дүү нар нэг дор цугларч 이것은 한국이든 몽골이든 똑같은 것 같습니다. Тийм учраас Солонгосч бай Монголч бүгд адилхан. 자, 그래서 이런 중요한 명절에 우리가 함께 예배할 수 있는 은혜를 하나님 주셨는데요. Тэгэхээр ийм чухал баярын өдрүүдэд бид нар хамтдаа бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөх цаг гаргасан гэхээр талархав шүү дээ. 오늘 하나님 우리를 여기에 왜 오게 하셨는가? Өнөөдөр бурхан яагаад биднийг энд нааш ирүүлсэн бэ? 그 하나님의 계획과 이유를 알아야 됩니다. өнөөдөр бурханы төлөвлөгөө баатар шалтгааныг бид нар ойлгоцгоё. 그냥 왔다가 의식하고 돌아가지 말고. Тэгэхээр зүгээр нэг юм бодоод тийм нэг бодоод буцахгүйгээр. 여러분 일생에 정말 잊을 수 없는 새로운 시작의 그런 축복의 날이 되기를 Насан 바랍니다. туршийн та нарын тэр насан турштай авч явах тэр шинэ эхлэл чинь өнөөдөөс эхэлж магадгүй шүү. 오늘 말씀의 제목은 정확한 미션 언약이라는 제목입니다. За өнөөдрийн үгийн сэдв нь болохоор үнэн зөв дуудлага яг амлалт гэрээ гэсэн юм уу? За үнэн зөв дуудлага гэрээ амлалт гэх юм уу? 우리는 амлалт гэж орчуулсан. 지금 시간표가 세 가지 시대 속에 있습니다. За тэгэхээр бидний 90 зуунд амьдарч байна. 90 үед амьдарч байна. 3 90 үед гэж байна. 그 세 시대에 우리가 구경꾼이 되지 말고 주역이 돼야 됩니다. Тэгэхээр бид нар яг энэ 3 90 үед бид нар яаж амьдрах юм бол бид нар эцдүүд нь болж амьдарч байна. 90 үеийн эцдүүд шүү дээ бид нар тийм үү? 예, 고린도후서 5장 17절에 보면요. 2 дугаар
2-р Коринт 5:17-ыг харах юм бол 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. хэн ч гэсэн Христийн дотор байх юм бол шинэ бүтээлээ гэж хэлсэн байна. 그래서 그리스도 안에서 새로운 삶이 회복되고 신분이 회복된 사람에게 중요한 세 가지 시대를 Тэгэхээр 약속하시는데 та нар үнэхээр тэр одоо өнөөдөр Христийн дотор үнэхээр шинэ амьдралыг эхлэх хэрэгтэй. Тэр болохоор ямар амьдрал вэ гэх юм бол одоо тэр 3 90 үе 첫 тийм 90 үеийг 번째가 одоо бид нар эхлэх хэрэгтэй гэж байна. 금토일 시대입니다. За нэгдүгээрт нь болохоор 금토일 예. нөгөө юу лээ 5 дахь хагасаа бүтээсэн өдөр гэсэн ийм 3 өдөр байдаг. 우리가 일주일 다 중요하지만 특별히 이제 금요일, 토요일, 주일 시대에 우리가 하나님 무엇을 하나님 원하시는가 이걸 알아야 Хүн 돼요. болгонд одоо өдөр болгон одоо өдрүүд маш чухал. Гэхдээ тэр дундаасаа хагас 5 дахь хагасаа бүтээсэн өдөр яагаад өнөөдөр энэ 3-ыг онцлоод байгаа юм бэ? 오늘 사도행전 2장 42절에서 47절에 말씀하고 Өнөөдөр 있습니다. Үлс намын 2-ын 42-оос 47 эшлэлээр одоо гарсан байгаа сайн. 첫째는 우리가 올바른 치유를 해야 됩니다. За нэгдүгээр бид нар зөв одоо эдгэрэлтийг авах хэрэгтэй. эдгэрэлт гэж нь. 그리고 우리 모든 후대와 우리 자신들이 서밋으로 서야 됩니다. За тэгэхээр бид нар өөрсдөө үр удам хүүхдүүд үр удмаа бид нар тэр дээд эрх мэдэл рүү авчих хэрэгтэй. 그리고 특히 주일 오늘 예배로 하나님께 영광을 За 돌려야 тэгээд онцгойлон одоо бүтээсэн өдрийн энэ хүндэтгэл мөрлийн цагаар үр хүүхдүүдтэйгээ одоо яг урахад хүндэтгэл өрөх хэрэгтэй. 이것이 온전히 회복되는 그러한 축복의 날입니다. За өнөөдөр энэ зүйл одоо нэг шинжлэгдсэн ийм өдрүүд байх болно. 자, 그리고 우리에게는 세 가지 뜰을 약속하셨습니다. За 3 тойрог одоо бид нар нэгсд тойргоор авч үзье л да тийм үү 3 тойрог гэж авч үзье. 마가복음 11장 17절 말씀이에요. Марк номын 10 11-ийн 17. 뜰이라는 것은 언제든지 올 수 있는 곳이 돼야 된다. 이 За 말이죠. 3 тойрог буюу одоо нэгсэндээ монголоор бол одоо нэг юу шүү дээ платформ гэсэн үг. Одоо хизээч одоо ирж болно гэсэн үг. 특히 Платформ 다민족들이 항상 올 수 있는 뜰이 돼요. Тэгэхээр ямар платформ барих юм бэ бол одоо гадаад иргэн гэж байна. Гадаадын иргэн олон үндэстний иргэн хизээч ямар ч үед ирэх боломжтой. Тэр үд хаалга нээж өгсөн. 그래서 저희 교회도 미션홈을 준비를 해놨어요. За тэгээд сүмд жуулганд ч гэсэн одоо энэ зүйлийг хийж байгаа. 다민족들이 언제든지 올 수 있도록. Тэгэхээр нөгөө гадаадын иргэн ч гэсэн одоо энэ эндтэй хизээч ирэх боломжтой. 또 오늘도 우리가 함께 예배를 드립니다. За одоо ингээ хамт байгаас гадаадын иргэн тий. 우리 여기 오늘 몽골 또 중국 또 우리 한국 벌써 여기만 해도 세 나라 사람들이 모여 있어요. Өнөөдөр цугулсан одоо хүмүүс болохоор Монгол, Хятад, Солонгос ингээ 3 улсын одоо ард иргэд цугласан байна. 다민족들이 내 집처럼 와서 함께 할 수 있는 그런 뜰이 있어요. олон үндэстнүүдийн хүмүүс ирээд одоо өөрийнх нь гэр шиг одоо ийм амар тайван одоо ингэж байх хэрэгтэй гэж. 자, 두 번째는 우리의 후대들을 서밋으로 키우는 그런 뜰이 있어요. Хоёрдугаарт бид нар үр хүүхдүүдтэй гэж. Одоо үр хүүхдүүдэд анхаарах цаг. Үр хүүхдүүдэд бид нар тэр дээд эрх мэдэл рүү тэр дээд хэмжээнд аваачих хэрэгтэй гэж. 그래서 교회가 할 일은 우리 렘넌트 아이들 후대들을요. 진짜 영적 서밋으로 또 시대 살린 서밋으로 키워야 돼요. Чуулганы сүмийн одоо хийдэг ажил гэхээр одоо бид нар үр хүүхдүүдэд бурхны үгэн дотор те одоо зөв хүмүүшилтэй төлөвшөлтэй болгож тэр ертөнцийн одоо юу гэдэг энэ дэлхийн дээд эрх мэдэлтэнд рүү авчих хэрэгтэй. 그래서 항상 기도할 수 있는 기도의 뜰이 За 있어요. 3дугаарт нь залбирах тэр залбирлын одоо тэр платформыг байгуулах хэрэгтэй. 자, 이것을 통해서 우리 자신이 아는 문제 여러 문제가 치유되고 회복돼야 돼요. За үүгээр дамжиж одоо бид нар хүний өөрийнх нь асуудал болон үр хүүхдүүдийн гэр бүлийн асуудлаа бид нар эндээс олж эмчлэх юм аа гэж. 그리고 지금 세상은 명상 시대입니다. За тэгэхээр өнөөдөр бол энэ дэлхийн ертөнц бол одоо нэг 90 зууны төгсгөлийн мөр орж байна. 저기 우리 몽골도 생산대에 가보면 에너지 센터가 있어요. За тэгэхээр нэг Монголд сайн шанд юу энергийн төв байна тийм. 자, 거기 가보면 많은 사람들이 와서 거기 앉아서 이렇게 명상합니다. За мянса бясалгадаг ирүү нөө тийм. Тэгэхээр нөгөө тэнд очиод хүмүүс нөгөө бяслаг хийдэг. 근데요, 그 명상하면 능력이 나타나요. За тэгэхээр сонин тэр нөгөө сайн шанд очиод ингээд янгууд бясалгад хийнгүүт хүч гардаг тийм үү. 근데 그 능력은 누가 주는 능력이냐? Хүч ирдэг. Одоо бид нар хүч авч шít. Тэгвэл тэр хүчийг хэн өгöd байгаа юм бэ гэвэл 그 사람들은 그걸 잘 몰라요. хүмүүс тэрийг сайн мэддэг. 능력만 있으면 뭐 좋다 이래 생각하는데 тэгвэл зарим нь болохоор хүчтэй байхад юм болоо гэж юм боддог. 그 능력의 배후에는요 사단, 마귀, 귀신이 역사. За тэгэхээр тэр хүчний арт талд юу гэхээр тэр одоо диавол сатан гэдэг ярил тэр муу сүнс одоо ажиллаж байдаг. 자, 그래서 우리는 묵상 시대를 열어야 됩니다. За бид нар дараагийн үед ямар ихэр одоо
бясалгах юм. 그냥 가만히 이렇게 생각하는 게 아니고 우리는 하나님의 말씀을 묵상을 해야 돼요. Юг бясалгах ёстой бэ гэвэл одоо бид нар яг бурхны үгийг одоо зүгээр суухаар бурхны үгийг бясалгах ёстой. 그래서 시편 1편 2절에 보면 복 있는 사람은 여호와의 말씀을 주야로 묵상하는 사람이다. Тэгэхээр дуулал намын 1-2 дээр юу хэлсэн бэхээр ерөөлтэй нэг нь болохоор тий одоо бурхны үгийг одоо тий амдаа одоо хэлж одоо бясалгаж хийдэг тэр бол ерөөлтэй гэж хэлсэн байна. 자, 이렇게 할 때 어떤 일이 벌어지느냐면 Энэ үед одоо ямар одоо үйл явдал болох вэ гэвэл 하나님은 말씀을 성취시킵니다. энэ үед бурхны үг одоо биелээ олж идэг гэж. 그래서 언제든지 우리는 나에게 하나님의 말씀이 이루어지는 그 축복을 누리는 삶이 되어야 За 됩니다. тэгэхээр бурхны үг одоо тий үнэхээр биднээр дамжиж биелээ олох үр дүнгээ одоо олох ёстой гэж хэлээд. 히브리서 4장 12절에 보면 하나님의 말씀은 살아있다. Ерөө номын 4:12 дээр харах юм бол бурхны үг бол амьд оршиж байгаамаа гэж. 이 말씀이 내게 역사할 때 나도 모르는 여러 문제가 치유되고 Энэ үг та 회복돼요. нарын дотор орох юм бол би өөрөө ч мэдэхгүй та нар тийм бие организм яах нь одоо эдгэрлийг олж байдаг гэж. 그래서 여러분이 말씀 읽고 듣고 마음에 담을 때 여러분도 모르는 여러 문제가 치유되고 Та нар 회복돼요. гайхалтай зүйлийг хэлмээр байж. Та нар өөрийн мэдлэгүүд бурхны үгийг үнэхээр төгсөлд оруулах юм бол та нар өөрийн мэдлэгөө тэр үг яах нь сонсоод уншаад ингэх юм бол өөрийн мэдлэг тэр үгч авч та нарын одоо бие организм эдгэрж идэг юм. 우리의 영적인 문제가 치유됩니다. Яг гэвэл тэр сүнслэг асуудал чинь 또 эдгэрч идэг. 관절과 골수, 육신 문제도 За 치유가 тэгвэл 돼요. одоо нэг үе өвдөг юу лээ монголч өвдөг өвдөгний биш үе мөч тэгээд бүр нэг юу үе мөч тэгээд содос чөмөг рүү хүртэл одоо нэвтэрч идэг гэж. 또 우리의 마음, 생각, 뜻 잘못된 것 다 치유가 돼요. За тэгээд дээрэс нь гадна бидний бодол тий зүрх сэтгэл бүгдийг одоо эмчилж идэг гэж. 하나님은 우리에게 말씀을 주시고 그 말씀을 이루시고 계세요. Бурхан бидэнд өгөөгөөд тэр үгээр дамжиж бидрээр дамжиж бурхныг биелээ олж идэг. 오늘 돌아가시기 전에 여러분 하나님 말씀을 꼭 마음에 담고 돌아가시기 Өнөөдөр та 바랍니다. нар гэрлүүгээ харахын өмнө заавал бурхны үгийг зүрх сэтгэлдээ нэг ганц ч үг болтгоо хийгээд буцаарай гэж хүсэж байна. 특히 우리 오늘 바트러 다리가 좀 아프다 그러는데 이 말씀 굳게 붙잡으세요. 히브리서 4장 10절. Хөлн өвдөд байгаа гэнэ тий. Тэгээ хөлн өвдөд байгаа тэгээ энэ үгийг одоо атгаад бариад яваарай гэнэ. 아픈데 이 걱정하지 말고 히브리서 4장 12절 딱 붙잡아요. Өвдөж яагаад өвчнөдөө битгий анхаарал хандуулаарай. Бурхныг надаас шууд эдгэнэ гэж. 하나님은 반드시 그 말씀을 이루십니다. Бурхан заавал тэр үгээ биелүүлэх болно. 두 번째 하나님은 우리의 기도에 응답하십니다. За бурхан дараа нь залбирлынхаа хариултыг бурхан өгч идэг. 그래서 Бид залбирх юм бол хариулт өгч идэг. 이사야 40장 31절 말씀이에요. Исая 40:31 дээр 오직 여호와를 앙망하는 자에게 새 힘을 주신다. зөвхөн бурхныг хардаг хүнд одоо тийм үү шинэ хүчийг өгнө гэсэн үг. 하나님 앞에 언약을 잡고 기도하면 반드시 하나님 역사하셔요. Бурхныг үнэхээр бурхны өмнө зогсоод залбирх юм бол та нар хүссэн зүйлийг одоо хариулт өгнө. 이것은 하나님의 우리를 향한 절대적인 약속입니다. Тэгэхээр энэ бол бурхан бидэрлөө хандсан үнэлэхий тэр амлалт юм аа. 그리고 하나님은 모든 사람을 살리는 구원 역사를 지금도 За 이루고 тэгээд дараас 있습니다. нь бурхан бүх хүмүүсийг аврах тэр авралын үйл ажиллагаа явуулж идэг. 로마서 1장 16절 17절 말씀. Ром номын 1:16-аас 17. 그래서 하나님 우리에게 복음 주신 거예요. Тийм учраас бурхан бидэнд сайн мэдээ гэдэг зүйлийг өгсөн. 어떤 사람 어떤 것으로도 해결할 수 없는 그 문제 해결하는 능력을 하나님 주셨어요. Энэ дэлхийн ертөнцийн юугаар ч одоо тийм үү одоо шийдэгдэхгүй шийдэж чадахгүй тэр зүйлийг бид нар бурхан бидэнд одоо асуудлыг тэр энэ дэлхийн өөрхөн асуудлыг энэ дэлхийн бүх юугаар шийдэж чадахгүй тэр зүйлийг бурхан бидэнд өгсөн. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력인 겁니다. За энэ сайн мэдээ бол бүх хүмүүсийг одоо аврах бурхны хүч юм а гэж. Бүх хүмүүсийг аврах бурхны хүч юм а гэж. 그래서 이 복음을 전하는 전도 선교의 축복을 우리가 누리는 겁니다. За тэгээ энэ юу гэлээ нөгөө энэ сайн мэдээг ярих 전도 선교 нөгөө авралын зар илгээлт гэж юм шиг илгээлт юм. 이걸 통해서 하나님은 구원 역사를 이루어 가신다. Энэ үгээр дамжиж бурхан авралын үйл ажиллагааг явуулж байна. 그래서 우리를 하나님 증인으로 부르신 겁니다. Тийм учраас бурхан бидрийг өөрийнхөө гэрчээр дуудсан юм аа гэж. 자, 그렇다면 오늘은 За тэгэх юм бол өнөөдөр
이 3시대 가운데 금토일 시대에 우리가 무엇을 해야 될 Түрүүнд хэлсэн 것인가? өнөөдөр 390 үед амьдарч байна. 390 дундаас бид нар хагас 5 дахь хагас сайн бүтэн сайн гэж энэ яагаад энэ 3 өдрийг онцлоод байгаа юм бэ? 세 가지를 꼭 해야 됩니다. За энэ 3 зүйлийг бид нар сайн санаж аваарай. 특히 우리가 금요일 시간표가 될 때 За бид нар онцгойлон 5 дахь өдөр баасан гаргаж ярьдаг юм. 이때 우리가 해야 될 부분이 치유 축제의 축복을 누려야 됩니다. За энэ болохоор одоо эдгэрлийн одоо баяр гэж байна. Жүгжээгч баяр гэсэн үг тий. Одоо тий баяр. 43절에서 오늘 45절에 보면 치유된 사람의 삶이 나옵니다. Тэгэхээр ингэж байна. 5 дахь өдөр гэсэн. За энэ болохоор нэг эдгэрлийн баяр хөөр гэж байна. Эдгэрлийн баяр хөөр гэдэг нь болохоор одоо өвчтөе хүм одоо эдгэрх одоо энийг одоо энэ өдрийг баярлах хэрэгтэй. 초대교회에 치유의 역사가 일어난 거예요. За эртний чуулганд анхны чуулганууд одоо яадаг байсан гэхээр нэг энэ зүйлийг баяр хөөрөөр одоо баярын өдрөөр болж тэмдэглэдэг байсан байна. 그전에는 오직 나였어요. 나 중심. Тэгэхээр тэрний өмнө болохоор зөвхөн одоо би төвтэйсэн би л болж байвал гэдэг одоо нэгс өөрийгөө одоо ингэж тавьдаг байсан. 근데 내가 은혜 받고 하나님 만나고 하나님 계획을 알고 보니까 다른 사람이 보이는 거예요. За тэгээд тэрний дараа яадаг гэхээр би төвтэй байж байгаа дараа нь бурханд итгээ те бурхны ивэлийг аваад өрөөлийг аваад ингээд гоё амьдаад ирсэнгүүт бусад хүмүүсийг одоо харж эхэлж байна. 그 전까지는 오직 나만 잘 살면 된다 이래 생각했는데 Урд нь болохоор би л зөвхөн гоё болж бол бусд нь хамаагүй гэдэг байсан бол 진짜 복음 말씀 기도로 치유되고 나니까 다른 사람의 어려움 보이고 내가 해야 될 일이 보이는 거예요. үнэхээр одоо сайн мэдээний дотор одоо тий өөрчлөгдөд хүн сайн мэдээний дотор ингээд авах юм бол харин бусад хүмүүсийн тэр зовлон шаналл өвчлөлийг одоо харж эхэлж байгаа. 그래 각 사람의 필요를 따라 내가 가진 것을 나눠주고요. Тийм учраас одоо хүн тос бүр дээр очиод өөрт байгаа зүйлээ хувааж өгч ирсэн байна. 그래서 이러한 아름다운 모습으로 바뀌는 겁니다. Ийм одоо үсгсэнтэй дүр төрхөөр өөрчлөгдөж байна. 자, 그래서 우리는 어떤 치유를 해야 되느냐? Тэгвэл бид нар ямар эдгэрлийг хийх ёстой юм бэ? 가장 중요한 치유가 운명 치유입니다. хамгийн чухал эдгэрэл бол одоо хувь заяа гэж байна. Хувь За, заяаны. 그래서 우리가 오늘 이 자리에 참여한 여러분들이 이것부터 먼저 치유가 돼야 돼요. Тэгэхээр та нар хувь заяагаа эдгэх ёстой. Одоо манайхаар бол хувь заяа гэж ярьдаг шүү дээ, тий. 성경 제일 앞에 хувь заяа гэх юм юу ч хэрч болох. 성경 딱 열면 제일 먼저 뭐가 나오느냐면 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다 이렇게 나옵니다. хамгийн нэгдүгээр одоо тийм үү Библийг хараад ингэх юм бол яг хамгийн ихний номдэр ямар гэх юм бол эхэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ гэсэн үг. 이게 모든 세상의 시작인 거예요. Энэ бүх дэлхийн эхлэл эндээс эхэлж байгаа. 우리는 세상의 시작을 못 봤어요. 우리는 모르죠. Тэгэхээр бид нар бол дэлхийн эхлэлийг бид нар хараагүй учраас мэдэхгүй шүү дээ. Яаж 하나님 말씀인 성경은 분명히 선포하고 있습니다. яа тэгвэл бурханы Библиэлд энэ дээр тодорхой наривчлалтай зааж өгсөн байна. 그냥 우연히 만들어졌다든지 뭐 진화해서 만들어졌다 아닙니다. Тэгэхээр хүмүүс ингэдэг зүгээр ингээ байж байгаа гівэнд болдог. Эсвэл нэг хувьсгын одоо онлоор тийм үү хувьсгын ухаанаар одоо бий болчиход хувьсаад ингээ өөрчлөлт бий болчихдог. Энэ бол үгүй. 분명히 우리가 사는 이 세상 우주 만물을 누군가가 만들었다 이 말이에요. Тэгэхээр өнөөдөр энэ дэлхийн ертөнцийн яг хэн одоо энэ бүтээсэн бэ? Ямар нэгэн зүйл байгаа одоо хэн нэгэн байгаа гэдэг энэ дээр бид нар анализ хийж байгаа. 우연이 어디 있습니까? Зүгээр байж байгаа одоо бий болчихдог зүйл гэж хаана байгаа юм бэ? 없어요. Байхгүй шүү дээ. 여러분 앉아 있는 이 자리에 의자, 탁자, 이 집 전부 우리는 누군지 모르지만 만들었다 이 말이에요. Та нар харж байгаа та нарын сууж байгаа энэ ширээ сандал те энэ зүйл одоо тийм үү гүгэнд байж байгаа байгаль бий болчих гэж байхгүй шүү дээ. Хэн нэг нь үйлдвэрлэж байгаа. Нэрийг мэдэхгүй ч гэсэн. 이것을 창조하신 분이 하나님이시다. Энийг бүтээсэн хүн нь бурхан гэдэг. 자, 하나님께서 세상을 창조하시고 마지막으로 인간을 창조하셨어요. За тэгээд бурхан ингээд дэлхийн ертөнцийг бүтээгээд дараа нь хүнийг бүтээсэн гэж. 자, 인간을 창조하셨는데 인간이 어떤 존재냐를 창세기 1장 27절, 28절에서 정확하게 말씀하고 있습니다. За Эхлэл номын 1-ийн 27 28 дээр болохоор яаж хүнийг бүтээсэн тухай байгаа. 여러분 모두가 사람이잖아요. 그래서 우리는 인간의 시작을 정확히 알아야 됩니다. Тэгэхээр та нар бүгд хүн. Тэгэхээр хүн төрлөختөн ер нь анх яаж үүссэн гэдгээ та нар ер нь сонирхож ирсэн юм ер нь. 자, 인간은 처음부터 하나님의 형상대로 За 창조했어요. хүн төрлөختөн анханаас эхлээд бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэж. 형상은 닮았다는 말이죠. Дүр төрхөөр бүтээдэг чинь дуурайх гэсэн үг. 하나님을 닮은 존재. Тэгэхээр бурхныг дуурайсан бүтээл. 하나님하고 똑같지는 않지만 하나님을 닮았어요. За бурхантай яг адилхан биш ч гэсэн бурхныг дуурайсан. 쉽게 우리가 알 수 있는 것은 우리 자녀들은 부모의 형상입니다.
Тэгэхээр амарханаар бид нар ойлгох юм бол одоо бидний хүүхдүүд ихцгээд өөрөд тийм үү? Ер нь бол 모든 자녀는 누구를 닮았느냐? 부모 닮았어요. их бүгд хүүхдүүд хэнийг дөөрсөн гэвэл ээж аваад дөөрөдөг тийм. 이것이 뭐냐면 그렇지. 인간의 신분이 하나님의 자녀로 창조됐다 이 말이에요. Энэ юу гэсэн бэ гэвэл хүний одоо нэг одоо хүний оршин буй газар нь оршин буй хэсэг нь одоо бурхныг дөөрөөсөн гэсэн байна. 원래 우리 인간의 신분이 하나님 자녀예요. Анхнаасаа бид нар бурхны одоо бурхан дотор байсан. бурхны харьяалтай байсан. 그래서 하나님과 함께 해야 돼요. Тэгэхээр бурхантай хамт байх хэрэгтэй. 그때 가장 편안한 겁니다. Тэр үед үнэхээр жинхэнэ амар тайван байх. 하나님 떠나 있어 봐요. 불안한 거죠, 그 Тэгвэл 자체가. одоо бурханаас олсон чинь зовлон донд орсон байна. 그래서 하나님께서 하나님의 자녀인 인간에게 처음부터 뭘 줬냐? 복을 줬어요. Тэгэхээр бурхан хүн төрлөختөндийг бүтээгээд хамгийн эхлээд юу гэсэн бэ гэвэл одоо ерөөл гэсэн. Хүнийг ерөөч хэлсэн байдаг. 그래서 모든 사람은 행복해야 됩니다. Тэгэхээр бүх хүмүүс нь ажиргалтай байх хэрэгтэй. 오늘 이 자리에 참여한 우리 모든 가족들이 하나님 주시는 참 행복이 회복되는 축복의 시간 되기를 За өнөөдөр 바랍니다. энд ирсэн бүх хүмүүс юу ч хэлмээр байна гэвэл та нар үнэхээр бурхны ивэл дотор үнэхээр ажиргалаар бэлгсэн амьдралаар амьдраарай гэж хүсэж байна. 이게 우리가 누릴 권세라니까요. Энэ бол бидний одоо эдлэх эрх мэдэл ийм байсан. 모든 사람은 행복할 권세가 있어요. Бүх хүнд яг нь ажиргалтай амьдрах тэр эрх мэдэл байгаад байдаг. 근데 문제는 지금인 거예요. Тэгэхээр чи асуудал нь одоо бидэд байгаад байна. 행복하고 싶은 마음은 너무 많지만 행복이 없어. Харин одоо бид нар ажиргалтай амьдрмаар байдаг гэсэн чинь зүйлс нь байгаа ч гэсэн бид нар яг одоо жинхэнэ ажиргалд бид нар амьдарч чадахгүй. 여기서 우리는 한 가지 질문을 해야 됩니다. Энэ утгаас бид нар нэг асуулт тавих хэрэгтэй. 왜 행복해야 될 인간이 행복이 없는가? Яагаад ажиргалтай амьдрах хэрэгтэй? Хүн төрлөختөн маань өнөөдөр яагаад зовлонд амьдрах байна? 자, 그 이유를 성경이 정확하게 Тэрний 설명하고 있습니다. шалтгаан нь одоо энэ Библиэр бүр тодорхой заасан байдаг. 자, 이 문제를 근본 문제라고 합니다. Энийг болохоор үндсэн асуудал гэж. 창세기 3장 1절에서 24절에 정확히 말씀을 하고 있습니다. Эхлэл номын 3-ын 1-ээс 24 дээр байдаг. 어느 날 Нэг өдөр 타락한 천사장 마귀가 인간을 찾아옵니다. нэг өдөр одоо за ингээд хөөгдөж одоо нэгсэнд зөрчилдөд хөөгдөд ирсэн тэр тэнгэрэлч 인간 자자 요 빙그리치 혼대를 어떤 혼대를 ирсэн байдаг. 근데 이 마귀는 영적 존재이기 때문에 우리 눈에 보이질 않아요. Тэгэхээр энэ Мосус буюу тэр нь болохоор сүнс учраас хүний үед харагддаг гэдэг юм л та. 이게요 뱀을 이용해서 인간을 찾아옵니다. Энэ ягаад гэвэл тэр могоогоор дамжиж хүн рүү орж ирсэн байдаг. 그래서 인간을 찾아와서 뭘 하느냐? 거짓말로 유혹을 해요. Тэр могоогоор дамжиж хүн дээр юу хийсэн бэ гэвэл тэр хүнийг одоо хууралт явсан. 꼭 기억해야 됩니다. 마귀는요 절대 인간을 축복하지 않아요. Тэгэхээр хараа тэр Мосус бол хизээч хүнийг өрөөдөхгүй хүн төрлөختнийг. 어떻게 하면 저 인간을 행복한 인간을 망하게 할까? 이것만 생각합니다. Тэгвэл яавал одоо тэр Мосусийн хийдгээс яавал одоо хүнийг унгаах вэ? Одоо нэгсэндээ хүнийг одоо зовлонд орчруулах вэ гэж боддог. 그래서 인간을 찾아와서 이렇게 거짓말로 유혹합니다. Тэгэхээр хүнийг хүн төрлөختөн дээр ирээд хүнийг одоо ингэж хуурсан байдаг. 하나님이 진짜 저 선악과 먹지 말라 했냐? Тэгээд юула бурхан нэг тэр модны жимсийг битгий битгий гэж хэлсэн үү? 그래서 하나님 창조한 인간 아담과 하와 그 하와가 이렇게 대답을 합니다. Тэгээд Адам Ева хоёр байсан. Одоо мэднэс ирэхэд те. За би ингээд за энэ хүний юу л 다른 건 다 먹을 수 있는데 저 선악과는 하나님 먹지 말라 ингээд 했어. амар гоо ингээд жимстэй мод байсан. Тэгээд бусдын идэж бол бүгдийн идгсэн ч тэр жимстэй модны голд байгаа тэр битгий идэж хэлсэн. 저거 먹으면 죽을 거예요. Тэгээд тэрийг идэх юм бол үхнэ гэд. 하나님은요 저 선악과 먹으면 진짜 죽는다 이랬거든. Бурхан бол анхнаасаа тэр хоёр төвлөсөн ингээд тэр мод жим цэцэрлэгийн голдох байгаа жимсний модыг идэх юм бол үхнэ гэж хэлсэн байна. 근데 이 뱀은요 죽을 수도 있고 안 죽을 수도 있다. 마귀 하와는 죽을 수도 있지만 안 죽을 수도 있다. 이렇게 대답한 거예요. Тэр чинь Яван юу гэж хэлсэн ингээд бодсон чинь энэ одоо тэрийг идэх юм бол бурхан үхнэ гэж хэлсэн. Гэхдээ идэх юм бол үхэж магадгүй үхэхгүй ч байж магадгүй ийм бодол орж ирсэн. 그러니까 이 마귀가요 절대 안 죽는다는 거예요. Тэгж тэр Мосус юу гэсэн чи хизээч үхэхгүй гэж. 너 이거 먹으면 눈이 밝아져서 하나님처럼 돼. Чи энийг идэх юм бол нүд чинь чи өөрөө бурхан болно штэ. 라고 거짓말한 거예요. Тэгээ худлаг гэсэн. 근데 인간이 여기에 넘어갔어요. Тэгээ хүн тэр худлагд хуурцсан. 그 선악과를 보니까 야 저거 먹으면 진짜 하나님처럼 되겠네 이런 생각. Тэр нөгөө цэцэрлэгийн голдох жимсийг хийсэн чинь тэр үнэхээр идчих юм бол
нүднэж бурхан шиг болох юм байна. 자기도 모르게요. 하나님처럼 되고 싶은 마음이 생깁니다. Өөрөө ч мэдхгүй бурхан шиг болно гэсэн юм зүрхсэл байсан. 우리는 하나님 될 수 없어요. Бид нар бол хизээч бурхан болж чадахгүй. 우리는 하나님 주신 복, 은혜를 누리며 살아야 될 줄. Бид нар бурханы өгсөн ерөөл ивэл дотор л амьдрах нөх гэсэн ш. 그래서 이 선악과를 따먹어요. Тийм учраас тэр жимсийг аваад идчихсэн. 과일을 먹은 죄가 아닙니다. Гэтэ би энийг өөр жимс эзнэрэ гим нүгэлд ороогүй гэж хэлээ. 하나님의 언약을 불순종한 죄를 Яг 지어요. л бурханы өгөн дотор дуулуургүй байсан учраас хүн төрлөختөн гим нүгэл дотор орсон. 그 결과로 인간이 하나님을 떠나요. Энийн үр дүнд хүн яг бурханаас холдсон. 떠났다기보다는 쫓겨납니다. За тэгээд холдох гэхээс илүү бүр хөөгдсөн гэж бурханаас. 인간의 모든 문제는 여기서부터 시작이 됩니다. хүний хүн төрлөختний бүх асуудал эндээс эхлээд эхэлж байгаа маяг. 어린 아기는요, 하나님 부모와 함께 있으면 행복이에요. Тэгэхээр нялх хүүхэд гэж байна. Нялх хүүхэд одоо нөгөө эхийнхаа эцэгийнхаа ингэж байж ажралтай байдаг. 지금도 지금 우리 셋째 손녀 세빈이가 지금 이제 잘 자라고 있는데 Одоо манай 3 дахь одоо нөгөө ач гэх юм зээ гэх юм одоо юу ач нь те одоо эхийнхаа үр дээр нялх гоё байна те. 지금도 지금 어디 있어요? 엄마 품에 딱 안겨 Одоо 있어요. харалта манай 3 дахь ач таана гэсэн ээжийнхаа үр дээр байгаа өстэй. 그럼 그 자체가 행복인 거예요. Тэгэхээр тэр өөрөө хүүхд өөрөө ингэж одоо эхийнхаа ингэдээр байна гэдэг чинь хүүхд өөрөө ажралтай. 아무 걱정이 없어요. Ямар ч одоо санаа зовнох юм байхгүй. 엄마가 다 해주니까. Яг тэгвэл ээж нь бүх зүйлийг хийдэг болохоор. 그런데 이 아기가 어머니 품을 떠나면 За 어떻게 тэгээд бодлоо нэг өдөр тэр энэ нялх хүүхд ээжийнхаа тэр ингээс холдлоо гэж бодъё. 지금도 어제도 우리 집에 왔다 갔는데 Өчигдөр бас манай гэрт ирээд явсан энэ хүүхдүүд нь. 이래 보고 엄마 보이면 잘 놀아요. Тэгсэн чинь ингээ харсан чинь ээж нэрэнгүүт нь маш гоё ингээ баяр хөөртэй тоглолдог гэнэ. 근데 이래 보면 엄마가 없잖아. Эргээд 그때부터 우는 거예요. тэгсэн чинь эргээд харсан чинь ээж нь алга болчихгоот нь хүүхд нь уйлж эхэлж байгаа. 아기는 엄마 품에 있어야 돼요. Тэгэхээр хүүхд нялх хүүхдийн эхийнхаа ингээ ингэрдээр байх хэрэгтэй. 이와 같이 우리 인간은요 하나님과 함께 해야 돼요. Яг үүн шиг хүн төрлөختөн гэдэг зүйл бурхантай хамт байх хэрэгтэй. 모든 사람은 하나님과 함께 할 때 참 행복을 누리게 Бүх 돼요. хүн төрлөختөн бурхантай хамт байжээч яг жинхэнэ аж аргалд одоо орж байгаа. 이 문제의 결과로 눈에 보이는 문제가 생기는 거예요. Энэ асуудлаас болж хүний нүдэнд харагдах асуудал нь бий болж эхэлж 자, байгаа. 하나님 떠나니까 이때부터요 모든 삶의 중심은 오직 나요. За тэгэхээр бурханаас холдсон учраас бүх амьдралын төв нь юу гэхээр би төвтэй болоод явчихна. Зөвхөн би өөрөө. 어떻게 하면 돈만 벌까? 돈 중심이에요. Зарим нь болохоор яавал мөнгө ихтэй бол мөнгө их хураахан мөнгийг чухалчилдаг. 돈이 필요합니다. Гэтэ мөнгө л хэрэгтэй хүний юм. 근데 그것이 중심이 되면 안 돼요. Гэхдээ мөнгийг бид нар амьдралынхаа одоо зорилго болгож болохгүй. 그래서 하나님 떠난 사람은 어떻게 하든지 성공만 하면 돼. За одоо бурханаас олсон хүмүүс яадаг вэ? Яавал одоо бид нар одоо амжилттай байвал болох нэр алдрын төлөө байдаг. 이렇게 사는데 세 가지 문화 속에 빠져요. Ингэх юм бол одоо 3 тэр соёл руу бид нар нэвтрээд орчдөг. 예. 사람들이 자기도 모르게 무속 문화에 빠져요. За тэгээ хүн өөрийн мэдхгүй одоо тэр мэрэг төлөв рүү орчдөг. 특히 우리 몽골은 무속 문화가 엄청 강해요. За онцгой мэрэг төлөв тэр бөөмөргөл гэх юм уу тэр Монголд бол маш их тийм байдаг тийм. 점술 문화에 빠져요. Яа тийм бөөмөргөл мэрэг төлөв. 우상 문화에 빠져요. За хиймэл шүтэнүүд маш их байдаг. 왜냐? 하나님 떠났기 때문에. Ягаад гэвэл бурханаас олдсон учраас. 하나님이 섬기면 되는데 하나님 몰라. 그러니까 돌에 가서 빌고 나무에 가서 빌고 이렇게 Тийм 하는 учраас 거예요. бурханд байхгүй мэдхгүй учраас монголчууд яадаг гэхээр нэг чулуун тийм үү модон дээр очиж мөргөөд идэг тийм. 거기 누가 역사합니까? тэрний ард нь хэн байгаа юм бэ? 그 배후에는 전부 사단 마귀 귀신이 Тэр 역사합니다. тэр чөтгөрөө тэр муу сүнс цаана ажиллаад байна. 이렇게 하다 보니까 결국 눈에 보이는 불신자 상태에 За 빠져버려요. тийм учраас үүний үр дүнд нь одоо нүдэнд харагдах тэр үл итгэж байдлаар бид нар 자, ороо. 인간이 하나님 떠나는 그 순간에 마귀 자식이 됩니다. За тэгэхээр муу сүнсний хүүхд болчихж байна. 그때부터 우상을 섬겨요. Тэрнээс эхлээд хийм шүтэн эхэлж байна. 우리 이제 내일 추석인데요. 한국에 하나님 떠난 사람은 전부 뭐 하느냐? 우상 섬겨요. За маргаашнаас эхлээд энэ ургацын баяр нь аль бие ёсоор эхэлж байгаа мэн Солонгос. Тэнгүүт бид нар юу гэдэг вэ? Маргааш эхлээд үл итгэж хүмүүс нь бурханд итгэж хүмүүс бүгдээрээ эхлээд маргааш эхлээд тэр хийм шүтэнд мөрөж эхэлдэг өдөр 뭐 юм. 음식도 차려놓고 또 어디 가서 절하고 이렇게 합니다. За тэгээд хоолныхоо тахлыг өргөөд нэг дин тарч мөргөөд 마음은 부모님 섬기고 우리 또 조상님 섬긴다 그런 마음을 가지고 하는데 одоо зүрхсэт нь болохоор бид нар эцэг бид нар үг дээсэд одоо залбир тахил өргөнө гэж юм байдаг. 근데 실제 거기 누가 역사하냐? 귀신이 역사하는. Зүрхсэт нь тийм харин тэрний ард хэн одоо үйл ажиллагааны ажиллаад байгаа юм бэ гэвэл тэр
Муу сүнс тэр чөтгөрүүд ажилладаг. 이러다 보니까 인간에게 여러 가지 정신 문제로 시달려요. Ингэж яагаад хүний одоо оюун санаа одоо энэ зүйлээр дамжаад хүний оюун санааны асуудал бий болж эхэлж байгаа. 육신의 질병에 За 시달려요. оюун санаагаар дамжиж хүний мах өдөр төр өвчин орж эхэлж байна. 그러다 이 땅을 떠나면 끝인 줄 알았는데 아니에요. 지옥으로 가요. За тэгээ энэ дэлхийд амьдарч байгаад бид нар энэ дэлхийгээс одоо нас орно тий насаа одоо зоослаа гэх юм бол үгүй тэр там руу очно. 그리고 내 문제가 우리 사랑하는 자녀 후대들에게 계속 За 안 좋은 게 тэгээ 내려가요. миний одоо асуудлууд миний үр хүүхд хойч ирээдүйд мөн одоо үлдчихэдэг. 그래서 이 문제를 해결해 보려고 인간이 여러 가지 노력을 합니다. За энэ асуудлаас хүн төрөлхтөн гарахын тулд маш их хүчин чармаалт гаргадаг. 공부도 해보고 Зарим нь одоо 돈도 벌어보고 зарим нь одоо мөнгө хураая. 착하게 살기도 Зарим 하고 нь одоо зөв амьдрий. 이런저런 종교 생활도 하고 За энэ дэлхий одоо шашинлаг амьдралаар амьдрий гэдэг. 이게 다 좋은 건데 이것 가지고 해결 안 되는 문제가 있어요. Энэ зүйл бүгд хүний хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй. Гэхдээ энэ зүйлээр бид нар шийдэж чадахгүй асуудал гэж байна. 꼭 기억해야 됩니다. Заавал одоо тогтоож аваарай. 우리도 모르게 마귀한테 잡혀 있어요. Бид нар өөрөө мэдэхгүй тэр муу сүнсэнд баригдуул байгаа. 여기서 못 빠져나오는 Бид 거예요. нар өнөхөр энэ дэндээс гарч чадахгүй. 나도 모르게 죄 가운데 있어요. Би өөрөө ч мэдэхгүй тэр гимнүгэл дотор 우리 байгаа. 다 죄인이라고 성경은 Бид 말씀하고 있어요. өөрийгөө одоо бидрийг бол гимнүгэлтэнгээд одоо Библиэр бичсэн байдаг. 그래서 하나님 떠나 있는 거예요. Тийм учраас бид нар бурханаас олдсон байгаа. 그러니 하나님 모르죠. Тийм учраас бурханыг мэдэхгүй. 많은 사람들 하나님 없어 이런 Тийм 말합니다. учраас маш олон хүмүүс бурхан байхгүй гэж хэлдэг. 성경은 그 사람을 가장 어리석은 사람이라고. Тэгэхээр тэр хүмүүс Библи тэр хүмүүсийг харахаар тэр хүмүүс үнэхээр ядам хүмүүс гэж. 눈에 안 보이니까 없다는 거 있죠. Яг тэр 눈д харагдахгүй учраас байхгүй гэдэг. 그 말은 곧 내가 하나님을 떠나 있다는 사실을 Тэр 말하고 үг 있어요. юу гэж яаныг би өөрөө бурханаас олдсон юм а гэдгийг хэлээд байгаа юм. 그래서 인간은 모든 사람이 이 문제 속에 있기 때문에 이 문제를 해결할 길을 찾아야 돼요. Тэгэхээр бурхан энэ асуудлаа хүн төрлөختөн энэ асуудалд байгаа гэдгийг мэдсэн мөртлөө энэ асуудлаас гарах тэр замыг хайж эхэлдэг. 아무리 찾아도 이 문제 해결할 길은 Ямар ч 없습니다. зам хайсан энэ асуудлаас гарах тэр замыг бид нар олж чаддаг. 왜냐? Яагаад 그 좋은 여러 가지가요. 마귀를 못 이긴다니까. тэгвэл тэр гой зүйлүүдээр бид нар тэр муу сүнсийг яаж дийлэх вэ? 아무리 착하게 살아도 내 죄 문제 해결은 안 Ямар 돼요. ч зөв сайхан амьдрсан би өөрийнхөө гим нүглийг шийдэж чадахгүй. 아무리 내가 노력을 해도 하나님 만날 수 Ямар 없어요. ч хүчин чармаалт гаргасан бид нар бурхантай уулзах чадахгүй. 이 문제를 해결할 수 있는 분은 오직 창조주 하나님만 이 문제 해결할 수 Харин энэ 있어요. асуудлаас гарах цорын ганц зүйл нь бол дэлхийн эцэг бүтээсэн тэр бурхан өөрөө юм. 하나님께서 이 문제 해결의 길을 우리에게 Харин 약속하셨어요. бурхан тэр энэ асуудлаас гарах тэр замыг бидэрт одоо амласан. 이걸 보고 하나님의 사랑이라고 합니다. Энд бидний энийг хараад бид бурханы хайр гэдэг. 하나님이 세상을 이처럼 사랑해서 우리에게 뭘 주셨느냐? Бурхан энэ ертөнцийг үнэхээр хайрлсан учраас бид нар бурхан бидэрт юу өгсөн бэ? 이 문제 해결의 길을 주셨는데 Энэ асуудлаас гарах тэр замыг өгсөн. 이걸 보고 복음이라고 합니다. Энийг бид нар сайн мэдээ гэдэг. 그래서 모든 사람에게는 복음이 필요해요. Тэгэхээр бүх хүмүүст энэ сайн мэдээ хэрэгтэй. 그래서 이 로마서 1장 16절에 바울은 이렇게 말하죠. Жон номын 1-ийн 16-аас 17 ингэж хэлсэн байдаг. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다. Энэ сайн мэдээ бол бүх итгэж хүмүүсийг авралт хүрэх бурханы хүч юм а гэж хэлсэн байдаг. 하나님 능력 아니면 절대 이 세 가지 문제 해결이 안 Харин 된다. бурханы хүч бишлэм бол бид нар энэ гурван асуудал салж чадахгүй. 우리도 모르게 지금 마귀에게 잡혀 있고 죄 문제 속에 있고 하나님 떠나 Бид 있다니까요. нар 다 өөрсдөө мэдхгүй юу гэсэн бэ? Бид нар өөрсдөө мэдхгүй энэ гурван зүйл за баригдсан байгаа. 그래서 이 문제 해결의 유일하고 완전한 길을 하나님 주셨는데 이걸 보고 복음이라고 해요. Энэ асуудлаас гарах цорын ганц замыг өгсөн. Цорын ганц зам нь бол сайн мэдээ гэж хэлдэг. 이 복음이 뭐냐? Энэ сайн мэдээ нь яг юу юм бэ? 하나님은 성경에 이 복음을 담아놨어요. Бурхан бол энэ Библиэлд энэ сайн мэдээний тухай тодорхой заасан байдаг. 그 성경을 주신 목적은 우리에게 복음을 알게 하고 누리게 하기 위해서. хүн төрөлхтөнд өгсөн зорилго нь болохоор энэ сайн мэдээнийг ойлгуулахын төлөө. 이 복음이 그리스도입니다. Энэ сайн мэдээ нь Христ юм аа. 아멘. 자, 이 복음이 그리스도예요. Энэ сайн мэдээ нь Христ юм аа. 이제 우리 오늘 처음 오신 분들 요 그리스도라는 요 한 단어를 집중해야 돼요. Тэгэхээр та нар анх удаа ирсэн гэж өнөөдөр анх удаа ирсэн байгаа тийм аа. Анх удаа ирсэн Христ гэдэг энэ үгийг одоо сайн тогтоож аваарай. 모든 사람이 하나님 떠나 있기 때문에 Яагаад гэвэл бүх хүмүүс бурхаас олдсон учраас 뭐가 필요하냐? юу хэрэгтэй юм бэ? 그리스도가 필요해요. Христ хэрэгтэй. 그리스도는 사람 이름이 아닙니다. Христ бол хүний нэр биш. 기름을 부어 세우는 세 직분을 합쳐서 그리스도라고 불러요. Томилохдоо энэ албан тушаалыг томилохдоо толгойг тослоод энэ гурван албан тушаал томилдог. 왕을 세울 때 기름을 붓습니다. Тухайн үед хуучин одоо дээр үеийн одоо нэгс манай эртний өмнө хүмүүс одоо яг бол хаан хүнийг томилохдоо 제사장을 세울 때 기름을 붓습니다.
Тахилч хүнийг томилохдоо толгойг тасалдаг байсан байна. 선지자를 세울 때 기름을 부어요. Шүлзүүлэгч хүнийг томилохдоо толгойг тасалдаг байсан. 그러니까 그리스도는 왕 제사장 선지자의 직을 다 가지고 있는 분이에요. Христ гэдэг нь болохоор хаан тахилч шүлзүүлэгч гэсэн энэ одоо хүмүүсийг томилохдоо 여러분들의 이름이 있고 여러분이 하는 직에 따라서 직분이 있어요. та нарт болохоор хувь хүний нэр гэж байгаа, дээрээс албан тушаал гэж байгаа ажиллаа тийм 저는 제 이름이 있고 제가 하는 일은 목사, 선교사입니다. миний энэ хүний хийдэг ажлаа энэ хүний нэр гэж тустай байгаа. Хийдэг албан тушаал нь болохоор одоо илгээлт хийсэн пастор гэж байгаа. 자, 그리스도는 하시는 일을 말하는데 Христ гэдэг нь болохоор хийдэг ажлыг нь хэлээд байна. 왕이신 그리스도는 무슨 일을 하시느냐? Хаан болж ирсэн Христ юу хийсэн бэ? 잘 보셔야 돼요. 절대 이길 수 없는 마귀 권세를 깨뜨립니다. Хизээч дийлэхгүй тэр муу сүнсний ажлыг тэр хийсэн. 제사장이신 그리스도는 무슨 일을 하시느냐? Тэгэлж хийсэн хүний тахилч болсон хүн 우리의 хүн бидний ямар одоо асуудыг шийдсэн бэ гэвэл 우리의 죄 문제를 해결합니다. бидний гэм нүглийг шийдсэн. 선지자이신 그리스도는 뭐 하시느냐? Шүлзүүлэгч болсон хүн ямар үүрэг гүйцэтгэсэн бэ? 하나님 만나는 길을 여셔요. Бурхантай уулзах замыг нээж өгсөн. 그러니까 보세요. 모든 사람은 그리스도를 통해서 다시 이 문제 해결되면 하나님 만날 수 있는 거예요. Тэгэхээр бид нар түрүүнд бурхан солилцогдсон. Тэгвэл бүх хүмүүс Христээр дамжиж ахиж бурхантай уулзж байна гэж. 하나님은 그리스도를 보내신다고 약속했어요. Бурхан Христийг илгээнэ гэж амласан. 그래서 하나님의 은혜 말씀 믿는 사람들은 오실 그리스도를 기다린 거예요. Тэгэхээр тухайн үед одоо манайнээс өмнө одоо юулаа нэг анхны хүмүүс одоо анхны зууны хүмүүс болохоор ир Христийг хүлээж ирсэн. 하나님의 약속은 반드시 이루어져요. Яагаад гэвэл бурханы амлалт заавал биелэгдэх учраас. 그리스도를 이 땅에 보내신 겁니다. Тийм учраас Христ энэ дэлхийг илгээнэ гэж хэлсэн байдаг. 그 이름이 예수예요. Түүний нэрийг Есүс гэдэг. 그냥 예수님 Зүгээр 아니라니까요. нэг Есүс биш шүү. 그래서 누가복음 2장 10절에서 21절에 Люк намын 2-ын 10-аас 21 харах юм бол 천사들이 목자들에게 복음을 알렸어요. Тэнгэр элчнэр одоо хончтод сайн мэдээ тараасан. 그 복음이 뭐였냐? Тэр сайн мэдээ нь юу юм бэ? 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨는데 누구냐? 그리스도가 태어나셨다. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч хин бэ? Христ мэдлээсэн. 그리스도 탄생하셨어요. Христ мэдлээсэн. 이게 복음 중의 복음입니다. Энэ одоо сайн мэдээний агуу сайн мэдээ. 여러분 마음 중심에 그리스도가 오시는 날 이 문제 끝이 나요. Та нарын зүрх сэтгэл дотор Христ ирсэлээ бол та нарын бүх асуудал дуусах нэ гэж. 그 그리스도께서 이 땅에 Христ 탄생하셨다니까요. та нарын төлөө энэ дэлхийд мэдлсэн. 그 이름을 예수라 하니라. Түүний нэрийг Есүс гэдэг. 그래서 그리스도가 태어나셨고 이름을 예수라고 지었어요. Христ мэдлээд түүний нэрийг Есүс гэдэг. 이때부터 예수님이 하시는 모든 일들을 보면 무슨 일을 하시느냐? 그리스도 일을 하셔요. Энэ учраас Христ Есүс ирээд юу хийсэн бэ? Христийн бүх ажлыг хийсэн. 그래서 요한복음 19장 30절에 그리스도 일을 완성합니다. Йохан 19-ийн 30 дээр юу хийх юм бол одоо Христийн төгс ажиллагаа үйл ажиллагаа. 십자가에서 완성하죠. Загламай дээр төгс ажиллагаа. 죽으심으로 완성합니다. Нас оролтоор төгс ажиллагаа. 뭐라고 Юу 말씀하셨습니까? ч хийсэн бэ? 다 이루었다. Бүгд гүйцэлдлээ. 아멘. 저와 여러분의 모든 문제를 다 이루었다. Яг тэгвэл би болон та нарын бүх асуудал одоо бүгд одоо шийдэгдлээ гэсэн үг. 뭘 이루었어요? Юу шийдэгдсэн юм бэ? 마귀 권세를 깨뜨렸어요. Муу сүнсийг ялан дийлсэн, 죄 문제를 해결했어요. гим нүглээс салсан, 하나님 만나는 길을 여셨어요. бурхантай уулзах замыг нээж өгсөн. 그 증거로 3일 만에 예수님 Тэрийг 부활하셨어요. нотлохын төлөө гэж. Тэрийг нотлохын төлөө 3 хоногийн дараа дахин амьсан. 죽은 사람 살 수가 없어요. Нас орсон амьлах боломжгүй. 그러나 그리스도는 반드시 아니. 부활해야 돼요. Харин Христ заавал дахин амьлах. 이게 그리스도인 결정적 증거입니다. Энэ бол Христийг нотлох хамгийн агуу нотломж. 징기스칸이 얼마나 유명하고 완전 훌륭한 왕이잖아요. Чингис хаан бол дэлхийд одоо хамгийн их нэр алдартай хаан биз дээ. 어느 날 이 땅에 태어났어요. Нэг өдөр тэр Чингис хаан нэг өдөр төрсөн тийм үү? 그래서 몽골을 세우고 세계적인 국가로 만들었어요. За төрөөд юу исэн бэ гэвэл Монгол улсыг бий болгоод дээрэс нь дэлхийн одоо тийм талыг дайлар морцсон. 그래서 모든 몽골 사람은 징기스칸 최고로. Тэгэхээр монголчууд бүгд юунд бахархдаг вэ? Чингис хааны үр хөвцөд удам гэдгээр бахархдаг. 근데 이 징기스칸도 어느 날 죽었어요. Чингис хаан нэг өдөр нас орсон. 몇 시에 죽었어요? Яаж
몇 살? хідэн настай 그 хідэн 제가 настай нас орсон. 물어보면 아는 분도 있고 모르는 분도 있어요. 몽골 사람들이. Монголчуудаас танаас Чингис хаан хідэн настай нас орсон бэ гинэ. 저는 요래 조사해봤거든. 조사해봤다고 Би 내가. бол ингэж нэг шалгалт нягтлж үзсэн. 65세에 죽었어요. 65 настай нас орсон. 저는 지금 징기스칸보다 2년 더 살고 있어요. 지금요. За би Чингис хааныг бодвол 2 жил илүү насалж байна гинэ. 65세에 죽었는데, Тэгээ 65 настай нас орсон. 근데 지금까지 부활하지를 못했어요. Харин Чингис хаан нас ороод одоо дахин амьлаагүй тий. 훌륭한 왕입니다. Нэр алдартай хаан. 모든 사람 존경할 만한 왕이죠. За тэгээ бүх хүмүүсийн одоо нэг баяр одоо юу гэдгийг бахархдаг хаан. 근데 그리스도는 아닙니다. Гэхдээ Христос биш юм аа гэдэг. 그러기 때문에 마귀에게서 우리를 해방을 시킬 수가 없어요. Тийм учраас яасан би нөгөө муу сүнс бидрийг одоо чөлөөлж 우리 чадахгүй. 죄 문제 해결해 줄 수 없어요. Бидний гэм нүглийг шийдэж чадахгүй. 특히 하나님 만나게 할 수 없어요. Онцгой л бурхантай уулзах боломжгүй. 그러니까 징기스칸도 우상 섬겼고 귀신을 섬긴 사람. Тийм учраас Чингис хаан ч гэсэн тухайн үедээ хиймшүтэн буюу тэр чөтгөрөд үйлч одоо мөрөгдөг байсан юм. 제가 이제 얼마 오래전에 징기스칸에 대한 이 드라마를 봤어요. За би хэдэн чи хэсэг хугацааны өмнө Чингис хаан гэдэг одоо олон гэдэг кино үзчихсэн. 그래 징기스칸도 어떤 문제 있으니까요. 장생신에게 막 이렇게 기도하더라고. За тэгсэн чинь яасан Чингис хаан бас асуудал байсан учраас дахил өргөж залбирч ирсэн тийм үү. 그 장생신이 귀신이라니까요. Тэгээд тэр дахилын ч гэсэн одоо хим чөтгөр. 우리를 여기서 해결해 줄 수가 없어요. Бидний ч гэсэн энэ асуудлаас шийдэж чадахгүй. 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다니까요. Тэнгэрийн доор өөр нэрээр өөр аврал байхгүй гэж байна. 우리를 구원하시는 байхгүй гэсэн мэт. 우리를 구원하시는 유일한 분을 하나님 주셨는데 그분은 오직 그리스도. Бидний аврах цорын ганц тэр зам бол аврах зам бол Христ. 저도 그리스도가 필요하고 여러분도 그리스도가 필요해요. Надад ч гэсэн та нар ч гэсэн Христ хэрэгтэй. 몽골의 모든 사람도 그리스도가 필요해요. Монголын бүх хүмүүс ч гэсэн хэрэгтэй. 그래서 제가 가서 이것 전하고 있어요. За би энэ тухай ярьдаг. 이 복음을 지금 전하고 있어요. Энэ сайн мэт ярьдаг. 자, 그래서 그리스도로 오신 예수께서 우리의 모든 문제를 해결했어요. Христ бас Есүс бид бүх асуудлыг өнгөр дааж бүх асуудлыг шийдсэн. 그럼 내가 할 일이 뭐냐? Би хийх ёстой зүйл юу юм бэ? 내가 어떻게 구원을 Би 받는가? яаж аврагдах юм бэ? 성경은 이렇게 말합니다. Библиэр ингэж байгаа. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드린다. Хар би хаалганы чин гадаа зогсоо тогсож байна. 부활하신 예수 그리스도께서 지금 성령으로 역사하고 있어요. Тэгээ дахиамсан Есүс Христ одоо та нар ариун сүнсээр одоо үг таалгаж байна. 그리고 우리의 마음의 문을 두드리고 있어요. Бидний зүрхсэлийн хаалгыг тогсож байна. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 너에게로 들어간다. Хэн ч гэсэн миний дуу хоолойг сонсоод хаалганы их юм бол би түүн дотор орно гэсэн. 그럼 나는 너로 더불어 먹고 너는 나로 더불어 먹을 Тийм 것이다. учраас та нар надтай хамт би та нартай хамт хоолно гэсэн. 그리스도 예수께서 내 안에 오실 때 이 문제가 해결이 된다. Христ Есүс миний дотор орж ирэхэд би энэ асуудал шийдэв. 빛이 들어와 버리면 어두움은 없어져요. Гэрэл орж ирэх юм бол харанхуй хайрладаг шиг. 아멘. 빛이 들어오면 어두움은 끝나는 거예요. Гэрэл асгах юм бол харанхуй хайрлана. 그럼 어떻게 내가 그리스도 예수님을 영접할 수 있느냐? Яагаад би Есүс Христийг хүлээн авах юм бэ? 기도로 영접할 수 있어요. Залбирлаар хүлээж авах. 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인해서 구원에 이른다. За зүрхсэлтэй хүлээн аваад амаараа тунхалж гарах. 그래서 우리에게 주신 이 복음을 오늘 듣고 내 마음의 문을 열고 그리스도이신 예수님을 영접할 때 오늘 하나님 자녀되고 구원받게 Тэгэхээр 되는 거예요. энэ сайн мэдээг сонсоод өнөөдөр та нар зүрхсэлтэй нээгээд тэрийг Есүс Христийг хүлээн авахд өнөөдөр та нар Бурхны хүү болж үнэхээр тэр ажиглалтай амьдралыг 이 자리에 공기가 가득히 있습니다. энэ газар үнэхээр агаар дүүрсэн байна. 눈에 보이지 않아요. Тэгэхээр агаар нь хүний 우리 숨 쉬면은 들어왔다 나갔다 계속. Тэгэхээр агарыг бид нар яаж мэдрэх юм бол амьсгалаад гаргаад аваад ингээд мэдтээ. 눈에 보이지 않으신 그리스도 예수께서 지금 성령으로 이 자리에 함께하고 있습니다. 아니 눈이 харагдахгүй тэр ариун сүнс бидний энд газар шигсэн ирсэн байна. 그리고 우리의 마음의 문을 두드리고 있어요. Тийм учраас тэр ирээд бидний зүрхсэлийн хаалгыг үүдийг тогсож байна. 내 마음의 문을 열 때 내 안에 오신다고 약속했어요. Тэгэхээр миний дотор орж ирнэ гэж тийм. 하나님 우리를 최고로 사랑하는 것이 뭐냐? 우리에게 이 복음을 주신 겁니다. Бурхны хамгийн агуу хайр юм бэ гэвэл энэ сайн мэдээ маа. 오늘 이 시간 우리의 마음의 문을 열고 그리스도이신 예수님을 영접하시면 돼요. Тэгэхээр бид нар энэ цагт зүрхсэлээ нээгээд Есүс Христийг хүлээн авцгаая. 교회 다녀서 구원받는 게 아닙니다. Сүмд яваад аврагдах юм биш ээ. 그리스도 예수님을
영접함으로 구원받는 거예요. Есүс Христийг хүлээн авснаар бид нар аврагдаж байна. 그래서 기도로 영접할 수 있어요. Залбирлаар хүлээн авах. 이 자리에는 두 종류의 사람이 앉아 계십니다. Энэ газар хоёр төрлийн хүн сууж байна. 이미 그리스도이신 예수님을 영접하고 믿는 사람들이 있고 Урьдчилаад Есүс Христийг хүлээн аваад Есүс Христ итгэж хүмүүс байна. 오늘 처음 이 복음을 듣는 분들도 계세요. Өнөөдөр ч гэсэн анхудаа энэ сайн мэдээ сонсож байгаа хүмүүс. 이미 영접하신 분 속에는 예수 그리스도가 내주에 계십니다. Тэгэхээр хэдийн Есүс Христ хүлээж авсан хүмүүс мэд зүрхсэл байгаа. 그래서 오늘 기도할 때 다시 한번 확인하시고 Залбирхдаа тэр хүмүүс ахаад нэг удаа шалгаж үзээрэй. 오늘 처음 이 복음 듣는 분은 지금 마음의 문을 열고 그리스도이신 예수님을 영접하시면 돼요. За тэгэхээр одоо анх удаа сонссон хүмүүс сайн мэдээ хүлээж аваад одоо зүрхсэлийг одоо хүлээж авах бол. 우리가 기도로 같이 영접하도록 하겠습니다. Залбирлаар бүгдээ хүлээж авцгаая. 다 같이 눈을 한번 감으시고요. Бүгдээ нүдэ ханаад 손을 모으시고 гараа хатгаад 그리고 제가 기도할 때 따라 하시길 바랍니다. энэ хүнийг залбирахад энэ хүнийг дагаад хэлэх бол. 제가 하고 통역 끝나고 나서 따라 하시길 За 바랍니다. энэ орчуулагч дуусны дараа за намайг дагаад хэлээрэй. 우리 한국 분도 미리 하시면 안 돼요. За солонгосчууд бас өөрчлөлт хийж болох хамт 자, хэлэх юм. 우리 다 같이 저를 따라 기도합니다. За намайг энэ орчуулагч 여러분 마음의 문을 그리스도 예수께서 성령으로 오셔서 두드리고 계십니다. За одоо ариун сүнс та нар дээрээ зүрхсэлтэй хадж нөхч байна. 큰 소리로 따라 하시길 Чанга 바랍니다. дугаарж ш. 하나님 감사합니다. Бурхан баярлаа. 복음을 들었습니다. Сайн мэдээ сонслоо. 예수님은 그리스도입니다. Есүс бол Христ юм аа. 마귀의 일을 멸하시고 Муу сүнсийг ялан дийлж, 나의 죄 문제를 해결하시고 миний гэм нүглийг шийдэж, 하나님 만나는 길을 여셨습니다. Бурхантай уулзах замыг нээсэ. 지금 내 마음의 문을 열고 Би одоо зүрхсэлээ нээж, 그리스도이신 예수님을 영접합니다. Христ болох Есүсийг хүлээн авч байна. 내 마음속에 영접합니다. Би өөрхөн сэтгэлийн гүнд хүлээн авч байна. 나의 주인으로 영접합니다. Би өөрхөн эзнэр хүлээн авч байна. 나는 그리스도이신 예수님을 믿습니다. Би Христ болох Есүст итгэдэг. 예수 그리스도는 나의 주인입니다. Есүс Христ миний эзэн юм аа. 나는 구원받았습니다. Би аврагдсан. 나는 하나님의 자녀입니다. Би бол Бурханы хүүхэд юм. 나는 천국 백성입니다. Би Деваачингийн ард түмэн юм. 나를 구원해 주시고 Намайг аварч. 지금 내 마음속에 계시며 Одоо миний зүрхсэлх байгаа ч гэж. 영원히 나와 함께 하시는 Үрд мөнх хамт байгаа ч гэж. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 네, 눈을 뜨시고요. Нүдээ. 자, 여러분 이제 한번 확인을 꼭 За 해야 됩니다. тараас нэг удаа нэг шалгаж үзмээр байна. 조금 전까지 지금하고 뭐 변화된 게 하나가 있을 겁니다. За анх энд орж ирээ суусан одоо энд суугаад тэгсэн хугацааны дараа та нар ингэ өөрчлөлт 자, гарсан. 여러분 손으로 한번 가르쳐 주시고 아, 입으로 아. 말씀하시기 바랍니다. Гараараа зааж болно бас амаараа ингэ хийж өгч болно. 자, 예수님께서 지금 어디 계십니까? Есүс хаана байна гэнэ? 자, 손으로 가르쳐 주고 입으로 고백해 보세요. За гараараа заагаад амаараа хийж өгөө. 다시 예수님 어디 계십니까? Есүс хаана байна? 마음속. 아멘. 맞아요? 우리 자매 맞아요? 마음속에 계세요? Тэг зүрхсэж байгаа тий. 네. Байгаа үстэй. За. 자, 더 중요한 거. Хүчээр юм болж байгаа. 잘 생각하고 대답하셔야 돼요. За сайн бодоод 네. одоо нэг асуулт асууя гэнэ. сайн бодоод хариулаарай гэнэ. 내 마음속에 계신 예수님은 누구십니까? Миний зүрхсэлд байгаа Есүс нь хин юм бэ? 내 마음속에 계신 예수님은 누굽니까? Миний зүрхсэлд байгаа Есүс нь хин бэ? Энэ хүмүүс шипи аваарай маахан. 크게 같이. Чангаар гэнэ. 1 2 3 И. Есүс 자. Христос. 자매님, 마음속에 계신 예수님 누구예요? 우리 한 분씩 대답해 보세요. 우리 저기부터 누구요? 옆에 제일 아. 창문 쪽에. Өөрөөр асуугаад байна.
одоо түрүүнд гадаад нэг хэлсэн ш тэрийг хэлээд чигсэн. А. Есүс нь хин юм бэ гин. 그다음에 чангаар гинэ. Зөв шүү дээ. Загаар. 자, 우리 여기 자매님. За. 뒤에 분은 맞아요? 네. 희한하다니까요. сони юм а гинэ. 조금 전까지는 예수님 나와 상관없었어요. Тэгээ урд нь ингээд хэсгээ хугацааны өмнө Есүстэй би бол надад ямар ч хамаагүй байсан шүү дээ. 저 멀리 계셨는데. Тэр хол байсан тийм үү? 복음 듣고 영접하는 순간에 내 안에 오셨어요. Харин сайн мэдээ сонсоод хүлээн авах дотор миний зүрхсэлд авсан. 교회 10년 다녀도 몰라요. Чуулганд сүмд 10 жил явсан нэг мэддэг. 예수님 누군지를 잘 모르는 Есүс 거예요. хэн гэдгийг мэддэг. 여러분은 그걸 고백을 합니다. Та нарт ч одоо 바트로 마음속에 계신 예수님 누구예요? Баатрийн одоо зүрхсэлд байгаа Есүс нь хин бэ? 군댕만 마음속에 계신. Гүндэгмаа. 군댕만 머리 해놓으니까 훨씬 10년 젊어 보여요. 지금 얼마나 Одоо 젊어. ингээд ингээ явж 10 жил насаар дүү харагдаж байна гинэ. За одоо 10 жил залуу харагдаж байна. 10 жилийн өмнө одоо юу л 10 жилийн өмнөх залуу. 내 안에 계신 예수님은 그리스도. Миний доторх байгаа Есүс нь Христ. 이때 여러분이 구원받았고요. Энэ үед та нар аврагдаж 하나님 자녀 됐어요. Бурхны хүүхэд болж 여러분 이 땅에서 하나님 자녀 축복 잘 누리시고 өнөөдөр энэ дэлхийд амьдарч байгаа хугацаанд үнэхээр тэр ёроолыг та нар 이 땅을- ёроол дотор 이 амьдрнаа. 땅을 떠나면 어디 가느냐? Энэс одоо явах юм бол хаашаа явах юм бэ? 영원한 천국으로 가요. Үрд мөхийн тэр Деваачинд очсон. 여러분 지옥 갈 자격이 없어요. Та нар там руу явах тэр эрх мэдэл чинь там руу явах тэр юу чинь хаагдсан. 천국에 누가 갑니까? Тэр Деваачинд хэн очих юм бэ? 하나님 자녀가 가요. Бурхны хүүхэд очих. 지옥은 누가 가요? Там руу хэн очих юм бэ? 마귀 자식이 Тэр 갑니다. муус үнсний хүүхэд очих. 여러분 오늘 신분이 완전히 바뀌었어요. Та нар үнэхээр маш их өөрчлөгдсөн шүү гэсэн. 나는 하나님의 자녀다. Би бол Бурхны хүүхэд. 자, 한번 고백합시다. Бүгдээ энэ хүнийг дагаад хэлээр гинэ. 나는 하나님의 자녀다. Би бол Бурхны хүүхэд. 나는 천국 백성이다. Би Деваачингийн ард түмэн. 아멘. 절대 안 바뀌어요. Хизээч энэ өөрчлөгдөхгүй. 그래서 이번에 한국에 뭐 병원에 또 진료도 받고 관광도 하고 많이 했을 겁니다. Та нар Солонгос тэрээд эмнэлгийн үйлчлэгт ороод аялал хийсэн тий? Туур хийсэн шүү дээ тий? 근데 하나님은 여러분 모르는데 하나님은 여러분들을 구원하시기 위해서 한국에 오게 하셨어요. Та нар одоо мэдхгүй байх тийм үү? Одоо манайх шинэ ирсэн хүмүүс. За манай хоёр ч гэсэн мэдхгүй. Мэдхгүй байх. Зүгээр та нар Солонгос ингээд ирсэн. Бурхны хувьд бол та нар Бурхан өөр дээр дуудах гэж магадгүй Солонгост ирсэн юм билээ. 여기 오신 20명 가운데 3분만 딱 오늘 오신 거예요. Тэгэхээр өнөөдөр энэ ирсэн 20 хүн байгаа тийм үү? 20 хүн дотроос 3 хүн маань онцгойлон бас юм. 하나님의 큰 은혜가 여러분에게 임한 줄로 За 믿습니다. та нарын гэр бүл үр хүүхдүүд тийм ээ? Бүгдээрэнд чинь Бурхны нэгүсэл дүүрэн байгаасаа гэж хүсэж байна. 여러분 안에 오신 예수 그리스도는 절대 안 떠납니다. Та нарын дотор байгаа Есүс Христ тэжээс танаас одоо холдохгүй. 영원히 함께 하신다. Үүр түүх та нартай хамт байна. 아멘. 자, 그래서요. 우리는 이 복음 운명이 오늘 바뀌었어요. Өнөөдөр та нар хувь заяа өөрчлөгдсөн. Би түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Хувь заяа, хувь төөрөг те одоо юу ч очлох уу? 여러분의 운명이 Хувь 오늘 заяа гэх үү? 그리스도의 복음 받으면서 완전히 바뀌어 버린 Тэгэхээр 거예요. та нарын хувь заяа одоо тийм Христийн сайн мэдэн дээр яасан бүгд ингэ өөрчлөгдсөн. 자, 이 운명이 치유되고 이제는 이 복음으로 나도 모르는 종교가 치유돼야 돼요. За одоо энэ зүйлээр дамжиж 종교 생활하는 거. шашин гэсэн үг. Шашин одоо шашны эдгэрэл, шашны эдгэрэл гэсэн үг. 내 자신이 열심히 하면 된다 아니에요. Тэгэхээр нэг шашин гэдэг нь болохоор хүн өөрөө бүх зүйлээ юу яадаг штэ. 자, 이 복음으로 яадаг тийм үү? 내 삶이 치유돼야 됩니다. Энэ сайн мэдээр дамжиж би өөрийнхөө амьдралыг одоо эдгэнэ гэж. 이제 복음 받았죠. 질병도 치유됩니다. За одоо бидний одоо биеийн тухай өвчин хүртэл одоо эдгэрнэ. 그래서 이제 말씀 받고요. 기도하세요. За одоо та нар үгийг барьж яваад залбирах хэрэгтэй. 분명히 치유하신다고 약속했어요. Та нар үнэхээр би хаашаа өвддөг бол ингээд тэрнийхээ залбирах бурхан үнэхээр эдгэж өгнө шүү. Хараараа гэдэг. 나도 모르는 여러 가지 영적 문제도 치유가 됩니다. Би өөрөө шийдэх тэр сүнслэг асуудлууд ч гэсэн эдгэрэх болно. 이거 치유하는 능력 중에 능력이 복음이라니까요. Энийг эдгэх тэр хүч нь өөрөө тэр сайн мэдээ болоод явчихсан. 그 능력이 말씀이라니까요. Тэр хүч нь өөрөө бурханы үг юм аа. 그 능력이 기도라니까요. Тэр хүч нь өөрөө тэр төлөв болоод явчихсан. 아멘. 그 언약을 잡으세요. залбир болоод явчихсан. Тэр зүйлийг хараарай. 자, 그리고 토요일 날은 그럼 뭐 하느냐? За тэгвэл хагас өдөр юу гэдэм бэ? 자, 이 토요일에는 우리가
모든 우리의 렘넌트들을 서밋으로 키워야 돼요. За хагас өдөр болохоор одоо энэ ремнант буюу хүүхдүүдийг одоо ингэж нэг хөгжүүлдэг гинэ. 그래서 46절, 47절에 보니까 46 47-ыг харах юм бол 날마다 하나님 역사가 일어나는 거예요. өдөр бүр бурхны үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. 그래서 구원의 역사도 일어나고요. 삶이 바뀌는 겁니다. Амьдрал ингээд өөрчлөгдөж байна. Одоо амьдрал чи өөрчлөгдөн та нарын амьдрал. 특히 우리는 우리의 후대들을 영적 서밋으로 키워야 돼요. Бидний өөрийнхөө өөр хүүхдүүдийг одоо сүнслэг эрх мэдэл рүү авчих хэрэгтэй. 어떻게 하든지 우리 사랑하는 렘너들에게 말씀이 들어가도록 해요. Яавал одоо бид нар хайртай өөр хүүхдүүдтэй бурхны үгийг одоо сонсох. Яавал зөв төлөвшөлтэй болох гэж хүүхдүүдийг. 기도의 축복 누리도록 해요. Багаас нь зөв төлөвшөлтэй болох. 세계복음화 언약 잡도록 해야 돼요. Тэр дэлхийн сайн мэд дэлхий рүү одоо гарах хэрэгтэй. Хүүхдүүдийг бид нар дэлхий рүү гарах хэрэгтэй гэдэг. 이게 이제 우리가 해야 될 어른들이 해야 될 사명입니다. Энэ болохоор томчуудын хийх одоо үүрэг нь бүр хүүхдүүдэд одоо дэлхий рүү гарах гэдэг. 어릴 때 말씀이 들어가면 평생 그 말씀으로 승리해요. Тэгсэндээ хүүхд байхаас нь эхлээд бурхны үг тэр хүүхдийн зүрхсэлд орох юм бол хизээж тэр хүүхд одоо багасаас тэр орсон үг насан туршид мартагддаггүй. 어릴 때부터 기도를 알았던 사무엘은요, 나라를 살리고 세계를 Хүүхд 변화시켰어요. байгаасаа эхлээд тэр залбирч суусан Самуэль гэдэг хүн яг уу бүх үндэстнийг аварсан шүү дээ тийм ээ. 처음부터 우리 렘넌트들이 세계 복음화라는 언약을 굳게 잡도록 도와요. Тэгэхээр анханасаа эхлээд тэр дэлхийн сайн мэдээ буюу тэр гадагшаа тэр хүүхдүүдийг одоо илгээх гаргах хэрэгтэй. 이걸 집중을 하는 날이 토요일이다. Энийг одоо анхаарлаа төвлөрүүлэх тэр өдөр нь болохоор хагас өдөр. 내가 지난주 말씀드렸죠. За би өнгөрсөн 우리 여기 옵스에서 오신 분, 여기 그 바영홍골에서 오신 분 이렇게 두 지역에서 오셨는데, За өнөөдөр Увсаас Баян онгороос хоёр аймагаас ирсэн байна. 그리고 울란바토르에서 오신 분들, За Улаанбаатар. 세 지역 사람이 모여 За 있어요. би Улаанбаатараас ирсэн. За ингээ гурван юу. 지난번에 옵스 갔어요. За Увсад очиж исэн. 아마 그때 같이 있었는데 뭐 서로 모르니까 만날 수는 없었고, 네. 그때 갔는데 우리 교회 예배를 드리러 갔어요. За би ингээ Увсад. Увсад очиод ингээ одоо бас ингээ юу хийсэн. 우리 저 신계 사장님의 큰 손녀가 있어요. За тэр захирлын нэг жижиг одоо сони гэж ач байсан. 아론 자르갈이라고요. Ариун жаргад ач байсан. 이제 이 손녀가 전번에 갔을 때는 앞에 나가가지고 마이크 들고 시편 23편 잘 암송했거든. За тэгэхээр тэр нь яг жоох хөвгтэйсэн юм л да. Хэднээс хөвгтэн болоо. За тэр ямар ч байсан нэг ингээд урд нь ингээд энэ хүнийг ингээд юм дуул ном ингээд амар цээжэр ингээд хэлдэг байсан юм байна. 1년도 안 됐어요. Тэр чи нэг жилч болоогүй байсан. 이번에 가서 야, 아론 자르갈 오늘 시편 23편 암송해봐라 이랬거든. За ингээд сайхан очиод тэр хүүхдээс за нөө чэйсэн номоо тэр библийг хэлээрэ гэдээсэн чинь. 잘할 줄 알았어요, 이건 양처럼. А би болохоор дотроо энэ сайн одоо хэлэх хаа гэж бодож байсан. Урд нь чэйсэн байсан учраас 못해요. тэр чадахгүйсэн. 얘가 부끄러워 이렇게 하는 거지. Нөгөө хүүхд чинь бүр эсрэгээр бүр ичээд ингэ явж байсан. 왜 못하지? Яагаад нь чадахгүй нэ? 그동안 엄마가 계속 안 해줬어. Тэр хооронд ээж нь хизээт хүүхд хэлж өг. 엄마의 영적 상태가 안 좋은 거예요. 안 Тэр 좋았어요. ээжийнх нь нөгөө сүнслэг тэр байна. 그러니까 이걸 계속 했어야 되는데 안 한 거예요. байх хийх ёстой байдал хийхгүйсэн. 잊어버렸어요. Мартсан. 그래서 이제 보고 잘 읽어요. Тэр энэ хараад 보고 성경 보고는 읽었어요. тий хараад тэр библийг хараад уншсан байна. 우리 부모님들 꼭 기억하셔야 돼요. Эцэг эхчүүд үүн дээр маш 우리 지금 교회 렘넌트들 이거 세 가지 꼭 해줘야 되고 манай чуулганы одоо ремнант үуч энэ зүйлийг зайн солонгос хүмүүст хэлж байгаа. Энэ хүмүүст хэлж байгаа тийм. 말씀을 심어야 돼요. 계속. 말씀이 능력이라니까. Бурхны үгийн хүч гэж байдаг. Үгийг одоо хүүхдэд суулгах гэдэг. 기도 Залбирал. 가르쳐줘야 돼요. Зааж өгөх ёстой. 짧게 할 수 있는 기도 가르쳐주고 Маш богинохноор хийх тэр залбирлыг зааж өгөх ёстой. 너의 삶의 목적이 뭐냐? 세계복음화다. Та нарын амьдралын зорилго юу юм бэ гэх юм бол дэлхийн сайн мэдээ гэдэг. 아직 그냥 평상시에라도 항상 그걸 주입시켜줘야 돼요. 네? 그걸 말씀 이야기해줘야 돼요. 얘들한테. Тэр үгийг одоо баян хэлж өгöörэй тэр хүүхдэд. 그래서 우리 자신도 그렇고요. 우리 모든 렘넌트를 영적 서밋으로 키워야 돼요. Тэгэхээр бид нар өөрөө шүртэл тэгээд хүүхдүүдэд энэ нэг бүүсэр ингээд яг ишээ ингээд цагийг сонсох. 자, 오늘 주일입니다. Өнөөдөр бүтсэн өдөр. 주일 뭐 해야 될까요? Бүтсэн өдөр юу хийх ёстой юм бэ? 예배입니다. Хүндэтгэл мөргөл. 이 예배가 축제가 되도록 해야 돼요. Энийг бүр баяр хөөрөөр тэмдэглэх ёстой гэж байна. 오늘 баярын өдөр юм шиг. 42절에 보니까 초대교회 예배가 나와요.
Өнөөдөр төшөө өдөр ишлэгийг бол анхны чуулганы хүндэтгэл мөрлийн тухай гарч байгаа. 그래서 예배가 뭔가 알아야 됩니다. хүндэтгэл мөр гэж юу юм бэ? 지금 우리 교회도 보면 늦게 오시는 분들이 지금 들어 있어요. 지금요. 예배 시간에. За одоо ингээ харахад бас хүндэтгэлийн цагаар бас нэг жоохон зүргэлж байгаа босч байгаа юм үсэн гэдэг. 하나님 앞에 정한 시간 전에 오셔야 됩니다. Ягсэндээ бурхны цагт үнэхээр бид нар ирч хүчтэй юу лээ. 교회 예배는 우리가 뭐 어디 그 영화 보러 가는 거랑 뭐 이런 거하고 달라요. Тэгэхээр нөө хүндэтгэл мөргөлийн цаг гэдэг нь болохоор кино үзэх те кино үзлийн цаг шал ондоо гэдэг юм л да. 예배는 뭐냐면 하나님 자녀가 하나님께 영광 돌리는 Яг 최고의 시간이 яг 예배예요. тэгвэл нөгөө хүндэтгэл мөрлийн цагаар бурханд алдар магтаал хүндэтгэлийн өрх хамгийн одоо агуу цаг гэдэг. 하나님께 경배하는 최고의 행위가 Бурханд 예배다. мөргөл өрх хамгийн одоо хүндэтгэлтэй цаг. 꼭 기억하세요. Энийг зааж одоо тогтоож. 예배 시간 늦지 말아요. 다음 주부터. Тэгээд дараа 7 хоногс эхлээд бити одоо энэ хүмүүст хэлээд байх шиг. 아니 뭐 때문에 Энэ 그 хүмүүст хэлээд байх шиг. 이유를 대려면요 평생 이유가 나와요. 7 хоног бити таслаарай тэгээд энэ за тэгээд 여러분 급하면 이유가 있습니까? 무조건 뛰어가는데. та нар ингээд яаралтай үед ингээд тийм үү гүйж явдаг ш тийм үү. Ямар нэгэн яаралтай ажил гарах юм бол гүйд явдаг шиг нааш эрэхтэй гүйж ирээрэй гэж. 그래서 예배할 때 우리가 드리는 것이 있어요. За хүндэтгэл мөрөл ихтэй бид нар бурханд өргөдөг зүйл бас байна. 하나님께 드립니다. Бурханд өргөдөг гэж юм. 찬송을 드려요. За юу өргөдөг юм бэ гэвэл магтан дуу түрүүн дуусан 기도를 드려요. залбирал өргөн. 하나님 주신 축복에 감사하며 헌금을 드립니다. Бурханы ерөөл талархаж бас мөнгө юу лээ өргөл өргөдөг. 요 세 가지가 꼭 담긴 예배가 올바른 За 예배입니다. тэгэхээр энэ гурав нийлжээж яг зөв одоо хүндэтгэл мөрөл болж байна. 그럼 하나님께서 우리에게 주셔요. За бурхан бидэд өгсөн зүйл байдаг. 뭘 주십니까? Юу бурхан бидэд өгсөн бэ гэвэл 말씀을 주셔요. бурхан өөрийнхөө үгийг өгдөг. 뭘 주시죠? Юу үгийг өгдөг вэ дараа? 은혜를 주셔요. Ивэл өгдөг. 뭘 주셔요? Юу өгдөг вэ гэвэл 응답을 주셔요. нэгүсэл өгдөг. 그 요게 함께 있는 걸 보고 예배라 그런다. Энэ зүйл хамтаа нийлээд хүндэтгэл мөрөл болж байгаа. 그래서 우리는 항상 예배할 때 어떤 자세와 어떤 중심으로 예배해야 Тэгэхээр 되느냐? бид нар хүндэтгэл мөрлөختөө ямар одоо тэр бодол санаатай хүндэтгэл мөрлө өргөж яах гэж 꼭 기억하세요. 예배 시간에 가장 중요한 하나님의 말씀. хүндэтгэл мөрлийн цагаар хамгийн чухал нь бурханы үг. 이 말씀으로 답을 얻어야 돼요. Энэ үгээр бид нар хариулт авах хэрэгтэй. 예. 반드시 말씀에 답을 얻으세요. Заавал одоо үгээр дамжиж хариулт авах хэрэгтэй. 그다음에 두 번째는 기도할 중요한 제목을 Тэгэхээр 찾고 хоёрдугаарт нь залбирах хамгийн чухал тэр сэдвээ барьж ирэх хэрэгтэй. 실제 기도의 축복을 누리는 겁니다. Бодитоор тэр залбирлынхаа тэр хариултыг бид нар аваад буцах хэрэгтэй. 그래서 이게 제대로 잡히면 기도 제목은 나와요. Энэ зүйлийг бид нар яг үн зөвөр одоо тав тодорхой барьчих юм бол сэдвүүд нь хараад байна. 그러면 내가 6일 동안에 받아야 될 응답의 제목이 나와요. Тэгэхээр бид нар 6 хоногийн турш одоо 7 хоног зурлаж байгаа шүү дээ. 6 хоногийн турш одоо авсан тэр ивэлээ. 이것을 확정하는 겁니다. Эндээ бид нар тав тодорхой байна. 아, 나는 이번 주간에 이 말씀 잡고 이렇게 기도하겠다. Тав тодорхой нь юу гэх юм бол би энэ дотоорт ийм үг барьж аваад энэний төлөө одоо залбирах гэж байна гэдэг. 그 6일 동안에 이걸 계속 누리는 겁니다. 6 хоногийн турш. 그 요거 붙잡고 여러분 돌아가셔야 돼요. Энийг барьж аваад та нар гэлдүүг явах. 그냥 예배 마쳤다 가자. 아무것도 없이 안 된다. 이거. Тэгвэл ингээд зүгээр нэг ингээд ившээж агаад ч юм уу тийм үү зүгээр нэг сонирхохын ч юм уу ингээд явж болохгүй. 오늘 하나님 어떤 답을 주셨습니까? Өнөөдөр бурхан ямар хариулт өгсөн юм бэ? 오늘 내게 주신 기도 제목은 Өнөөдөр 뭡니까? надад өгсөн залбирны сэдв нь юу юм бэ? 나는 뭘 실천하며 이 한 주간을 살아야 될 건가? 네? 무엇을 실천하면서 한 주간을 살 건가? Би ямар шийдвэр гаргаад 7 хоног амьдрах юм бэ? Энэ 7 хоногт би ямар шийдвэр гаргаж амьдрах юм бэ? 요걸 꼭 확정하고 가야 됩니다. Энэ зүйлийг бүгд одоо ингэж нэг дор зэгсгээд яваа. 많은 것 아니라도 한 단어만 붙잡아도 Маш 돼요. олон зүйл биш ч махэд ганцхан үг жолтгоо бариад яваарай. 이거 붙잡고 6일 동안 승리하는 Энийг 거예요. барьж байгаа та нар 6 өдрийн турш ялалттай амьдраарай. 우리에게 정확한 미션의 언약이 회복되는 복된 시간인 줄로 믿습니다. Үн зөв дуудлага амлалт гэрээг барьж аваад та нар гэрлээ. 치유와 서밋과 예배입니다. Эдгэрэл саммит тэгээд юу? 예배. хүндэтгэл мөргөл. 그리스도 예수 안에서 승리하는 축복의 한 주간 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Христ Есүсийн дотор танд ялалтай одоо тий баяр хөөр дүүрсэн 7 хоног байх болтгоо ширэж. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. Бурхан баярлалаа. 하나님 영광을 Бурхан 받으시옵소서. танд алдрыг өргөе. 오늘 우리에게
복된 만남 주심을 Бид 감사합니다. нар бас ерөөлтөй уулзтыг өгсөнд баярлалаа. 정확한 미션 언약이 나에게 담기는 시간 되게 Үнэн 하옵소서. үнэн зөв дуудлага амлалт гэрээг өгсөн бас танд баярлалаа. 복음과 말씀과 기도로 올바른 치유의 역사 일어나게 하시고 За тэгээд сайн мэдээ үг залбирлаар бид нар тэр итгэлийг өгч 참된 서밋의 축복을 누리게 하시며 тэр жинхэнэ тэр эрх дээд эрх мэдлийн хэмжээнд очих тэр 올바른 예배가 회복되어지는 시간 되게 하옵소서. үнэхээр тэр залбирлын хариулт маань бидэнд дээр ирсэн цаг байх. 특히 오늘 복음 받으신 사랑하는 귀한 우리 성도들에게 은혜를 베풀어 주시고 За онцгойлон бас сайн мэдээ сонссон энэ итгэж ахын дүүстэй та үнэхээр ивэлээ дүүрэн болгож өгөөрэй. 세상 끝날까지 항상 함께 하시겠다는 언약이 성취되게 하시고 Дэлхийн төгсгөл хүртэл та үнэхээр тэр ивэл ерөөл хамгаалтаар дүүрэн байлгаарай. 오늘부터 그리스도 예수 안에서 하나님 자녀의 새로운 삶이 시작되게 하옵소서. Өнөөдөр Христийн доторх тэр шинэ хүүхэд шинэ одоо тий амьдралыг нь та бас эхлүүлж өгөх болтугай. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.